tollas rohana misaluhu nak dihami dia kana marhula boru. Jadi asa apa kali ikut kami asa mago dia ka ngilik-ngilik di daging. Asa beda mang majo. Ima anak itu bukan memaksakan mana tidak orang ini mungkin setahun lagi dari Tuhan yang satu. Nanti ilo bapakku saku jangan ingat ya sekarang anak tahu bapak satu otak dua harus jadi aku dihilang dapur yang ada apa ini hari bikin murah tadi semua hasana pun harga biot hamuraun along mati tebal akhirnya tebal ini cuma nggak diba. Betul. Hasan aku harga biot hamuraun ini di dunia dia luar biasa sinau semua. Habis kosong mana bangun di pertigaan tangan kosong baik keluar dari hasan aku terus dia tak bisa tahu. Allah yang khusus orang itu ya. Ada dia. Inang, ada betul magabi tanpa murah. Ada rumah murah datang gabi. Tahu kan? Ada rumah murah datang gabi. Ada rumah gabi datang sangap. Di pertigaan. Nasa lui dari nak sonari, ada aku hampir turun. Nang kamar rumah tangga harapon. Mulai tari dah hasan. Saya rumah murah hasan apa? Dah pun harga biar, rumah tangga. Mata di mata. Ada kata ini cuci orang berdua. Polisi bergading di atas lipat tinggikan. Kamar hati dulu kutaruan hingga pas bayarnya jauh cepet. Itu bagi ada orang juta. Dihamu baru mana menjarak nabi saya juga nama sangat baru nomor dua. Baik aku tetap seturan seluruh kami doa berapa sehari.
madok mulai atu do habi tu hatta alawi dah habi bijo-jo do kokonami ingot tamu di kuda nyoputta mga lehot bisita padan sisada anak sisada buri bolo si manihur marulaw si jabat batutupan itu bolo di hamu dong sabadan na marulaw si manihur mga panopin alay di bagas sa tikyon ida ni tadi di patarso di jahat di balangan inarohamu pasahaton akal dan rohamu na iman di namang lubi habis alhukna dengan mina marca sepada Bobi di bukamu no bisa dohot akari mustesar. Songan ala paras rohani day nang urusan dalon. Atau bisi masalah roha. Angkiat ma tong sinadinggan ni rohamuna. Tu hari akan manghihut. Asiro Tuhanna. Tuhan ta sa itabay di hamu kapasu-pasu. So unido akagan jemur. Atau ngasasahag ka bisa do. Itawi na boltiyo di panahon to panatan. May namang sindiyo dalas padomo to hasan. Jadi di bagas tikyon na dua-dua na magdok manis do ang gula-gula tonggilo yang goto molonong ngahot ni Jo marpugunya laman hula-hula tamadora Roma sobay jadi opera janami naing manya kami rosal huna yang kapinupus tundimuna helamuna manoba di hamuna dia kahula-hula nami tersongoni bagi do hami raja nami pasaro hami manoba raja ni hula-hula nadi akadopong mulai sa buwan nangyari sa ato pangulin na kosok baik kau maju godang namang pangibag-ibag ni si Manidoy maju baik kamu
maruha muna jadi naruha ala naung yulu piraja iru naki kami jadi rohami musim masoba mana wapi raja nami lo si tiu mata baik Iya, pag sinabi ba't makuha si Titio na?
samotan. Asimore debata pinas dulu puno. Di bagasan tanyang nami, firma topimu, luzu-luzu bantuan. Soni mahamona jose kami amang boru. Tahu nih rasa nanti. Jebo amang boru asatan namanya. Ya patut rasa lima. Ini pamoron namion atau masih saat salunai. Baik memang godang panjiruan tua matari bagat debata godang sopo tua matari bata. Asal lasbar sopami, lasbar memang godang sedio-dio, las apeo memang tua satan lain. Pangulian ni anak yang ko nami lipong dot pangulian ni na Martina dohon manik malau situ Dulu ni siapa rasa ni? Mau lihat ni mak, jadi orang suka saat tamu suami na marah-marah jadi. Tahu rasa nanti. Di dalam marah-marah kita terlobi, di ula-ula nami terlobi secara khusus tu, dengan sah. dua sarahan tapi kami memang. Jadi mau lihat tema pala ni buat tadi bagas satikyon. Dihamu hula-hula nami rajai marga sagala. Dohot di tulang nami rajai sagala. Saluhut tamu hula-hula nami rak pangulan ni huria do na tua-tua. Di hari nauli di bulan ading gano namang raja nami. Di naung rap kita mangudur honi anak kon nami do parumen nami majalo pasu-pasu bagaso siya namat tadi bata. Marhite na posona di bagas joronai. Perhitiannya kapar penguata dong raja nami terpatu pahami. Tudu-tudu si banganon namarmia raja nami. Terjulo raja nami mangelek kami di hamuak kahula-hula nami. Muna asa sititi do siapa golang-golang pangarahuna. Tung songoni pememe bolonna ditudu-tudu si banganon na buh batu pahami di bagas satikyo tu hamuak kahula-hula nami. Saya mata di bata mamanggohi pasu-pasuna. Asa sa sulutin no gutu boteam. Nunga sa raja nami hupasatami di bulan na dingganot di hari naulion. Turu-turu si banganot tu hamudia kasima Tuhan nami saluhuna. Saat mahita di pasu-pasu tu halileng di hanguluan horas mahita jalagabian. Soalnya raja nami maulate salapita ma. Lasarahata mamangda mauliate. Utusan may salam, mameri kita bertusian. Nauli. Alana perrita horbu belian. Barusan maminang. Ada emang baru. Elek kami. Mono tumpe sapa doa kuat tahu kami hotu hamu amang boru nami na boru nami. Bebere boru nami. Ba. Terlebih penganten. Iso terpatu pahami de kesar de kena momok de kestio asibar nya mata de mata songkor ne mata lomu tuari pasu-pasunya mata de mata tuari hari nanengro sito kami nang pakolit nami memang odo penadong molotung terbutuh hamu behami itaro persirahan dong lo ina tahanyon aliang ko kami gudang do siap bulan dulu sana tahu do hita mulai siap itu bulan dok sisi dina siapa kolang-kolang rau-rau na otik sesadia de kesar de kestio na pasatami amat tadi matama di masa tanyang nami namanggoi pasu-pasu asal dosi saluna satu moten di 300 tu pasatami de kena mogon sabe tau saluna tu banggabean jala horas-horas soli masata lebih mahita Utusan anong berberaja nami Esok kamu saya bagas turun itu hati. Siang dia maju tu bere. Rumah tangga saya hamun julun itu hata. Sumuni di rumah ni doa terjoma. Semoga ketulang murisor. Roh kami pasatun dek kesimu di rumah tu. Siang dia masih rohani Tuhan. Padahal Sedapa mana ni salah lumpang nani duluan. Padahal Bisa nani semua ironis tua-tua. Asa sedikit masih opa. Urung les di rumah. Turang nama pinasulah. Sahat-sahat isu rumah sahat mati water. Kuasa tabi tu amra. Dek kesimu dulu. Sahat mahu bere tu pangkabian. Sahat mahanap tu. Tapi macam horas masalah kali. Baru kasihan iso ni mo kami tulang mudo do na tua-tua melo pasu-pasu pada wasari beo ko siya bakas joro nya mata ada ulah mo
di tonga-tonga ni keluarga talungnya di tonga-tonga ni siatoroban dan napakuli na ibu toro takas ya ko utanya katulang jaji mato guro Tolong, dulu yan ang martao mo tung sono pede kena boy tarbasa tami si sopa kolang-kolang raw-raw na mo tung sono pede kena boy tarbasa tami tulang mudo na tulang amat tani matama namanggoy pasok-pasok at solo sa tuwan tani tigaras upasa tami rek kena sa tama manuwa Yang nomor no. Ula-ula naman ang maranggi si Marmata Lambinggan jalalam si Marmata siya tulas sehat sarap kujolo. Di ibot marhaso hotang. hula-hula na maranggi si Tanggang Musa siya tulas si Tanggang siya Ang tulas kedua naik masih haholongan saling ya saling mengisi. Unang idok kon amata asin idok Ula-ula na maranggi si Tanggang siya tulas marsipololoan. Betul. Asa hugi padalan. Marga sangkalan na isunod. Tatabo na nahitsa. Sila Uraja, Saribu Raja. Baik naman po sila eh. Saribu Raja.
maramang tua mangguau yang Tuhan ima maropuma. So lima di partikanon alay. Sedos di rohata. Bos roh aku yoang dia. Ya muna dua doa hanggin tarupe. Di partikanon rohani. Masay balgado usalohami manang kajalo. Ito naon hanakot doon niya kita niya kumera tikin na masukulutan isiyan niya tayo gudang. Jala tumpay so doon tidak pada saat tipos na roha igil halahot doon tikin imeran masay gudang doon isalo. Pos roha namin. Dan pos roha di halak na peroon. Ngay ko pasahaton na doon na tuakahita na marhahamarangi. Mono tuk samonipe. O ti susadia na kajalo siyan pemurota marga si maninguru kon apalagi siya ni botota na les naon ate boto kung maruham dahanan doon sa lohami kung napasahat pa doon isuhur jadi songonima siya kami ate na tutuan naman doon si tisyo pa kulang raw na o ti susadia na kajalo siya pemurota lau pasahaton nami Tuhan hita na marahamarangi amat tadi batama songonima rami akan na marahamarangi bain ma kodang nao bartusi bain mamang akodang salah raja los baru musim orang-orang bain mamang nama lo nami ni mamang si ma sengaja na sono perpiak niyo sa sintong na Inopar ni opung tuang dasar ima opung siakangan. Nyatang barang yang majalaon ima songon. Na perhatian alai ada domen tuhon akang betama kababakku na siya berapa sogi beratulog moloy na kung kamu nak kining titim marakuk enggak udah ngolo majalaw alai ido kung kamu na perhatian ibeso orang majalo songonima atakku kababakku ng songoni akka aparakol molo ibu nak dulu segala doh, isapte guru segala doh.
Dan dia pe bersagala do. Di Medan dari Singapura pe na kamu utang do bersagala. Alai oddo do honok kuna burku. Akang oddo sibang itu. Molo aus bang jumna. Yan sarupa do au do akang. Sibang itu akang ape do sibang itu. Alai molo adong kesalahan mi ima hela nami o pere nami o roh mo dit sima tu na ono tar humina ko laman ko na tulu alang na ise au ang na ise na sila bangon akangon jadi ima sila honok tuguruk ko ng song ito bereku molo oti peataki di bagajang rohani buruk kumadok bereku katai hata sabda jadi Sony mah dia mau parkos nami musik nami asa iso paha dambe gimana gudang sa nis pasatan di gudang nami amin namar kenebun mau lihat mah Lasaro aku itu pilito ang gimi gabi bermain ale topu buat wow beto naing beremi maneng helam dinna angkim tangan kim orda dan gabi bermain angkim na huto do malah ate mai Tuhan ini beto jadi itu to pengalaman kamar baru tulang manang permain sian anak di boto apa yang berburu tulang itu jadi alani buruk na hidup pun masuk aku buru diraja udah nah binang na jadi roh tidak mendukung hidup binang buru diraja aku buru dihatu banin nah buru kinang nahinan tempat banin itu kina jadi nah mendukung itu sugari ilagai oh parmai mon bodoh itu itu nah mendukung itu dah jadi mangido itu yan mula sepanjang akal nami tiki anak burung tiki jolo nami ay dinding kami dengan todo kampung itu alani dinding mahanap julunon asa boy perbagong muna isi manihuru itu matangani kalau muna asa terpuji hamuna itu dah nah alani itu bakal mau pas itu atau hadap ke mainna begitu lumpuh untuk hati tugu-tugu di warbo. Saur mau tua mau boto pak yut aka pinaparmon sampai namar kohku sampai. Jadi saat itu satu percayaan. Nunggu saat itu kulang mau itu sa mau tumpang kebiar. betul. Bersama. Baik pesan dulu sama-sama. Berkson. Lasaro hamile mamrek. Nagabi hela ko pala dito. Mula sa no, no. Pero mungkin di rumah tak tahu bari bangun. Nagabi pasudugulong ng mga muso malapit ikaw di rubian.
pas tutulan suat di rupiah asa dapat tamu sama nilai itu asa tubuh hari-hari di hamu di pulang buta asa tubuh anak mah di hamu nomor sangat do nomor semua dia be peribangkon ahos tunggu lekai hope manang ite hasiho mani hasi tulang beda dah jadi mungkin tuh hal sama tulangmu di mana berperiban serupa dah berperiban do jadi dang tak kau manang sundia kalau gua jari malu nasta tersajari aku jadi semua do nomor buru tulang bre jadi di buru tuh kakakmu ke odoh ke satu jadi mah guru raja pengertian di halat batak pangalaho pabainan bertanggung jawab makatai patun jolok pendek di halat batak jolok di bibir asal di dokuk kata sopan arif jadi ini masih dokuk nokku betul anak pujolonon asal tadaho anak ni raja guru ni raja jadi saya dapat nina berdua nama agama kita ikut pasang apa mudo nato rasmo asa martua di tanah dan di batang tuh si malihur i papa sama pomo lalu doh Tuhan mebe asa dah terpuji kau ditong terus malihur asa teladek ko betul dia sisi dulu ronoeng si matuam tiki ison bereon julum rap denggak ko kuitokon alai untuk dal denggak ko hilokon jadi semali do ahudok pas itu guru lima guru neraca dengan ni budi-budi dengan ni julu-julu tidak ada berudah jadi orang tersurat dia kita mendokter manang tu dia holau ikut tu sidau dua pun nama luat tu bangsom nama bangsok jadi dokter di si guru ada di semani huruf nama ada tromu songo dia kelakuan di semani huruf ini nama itu tromu dan songo dia kelakuan di jabuku menang di jabuni dan tutupian dan buat tromu tu semani huruf songo ini itu udah berudah jadi tung songo dia pe kekurangan di semani huruf kelebihan mah di hoi betul itu dah jadi adong do ibu tomat na by SMS jangan katakan kesusahanmu kepada Tuhan tapi katakanlah kepada kesusahan aku punya Tuhan hemat itu jangan katakan kesusahanmu kepada Tuhan tapi katakanlah kepada kesusahan aku punya Tuhan berarti dalam kesusahan kamu percaya ada Tuhan supaya kamu dapat mengambilkan semua apa yang rintangan-rintangan itu. Gimana buruda? Jadi itu buru tung sama penuang gulus setorok rapu tebalon lain as tebal pasu-pasu si calon muna di keluarga muna itu si panggilan nami hude bata asapek kami guluson semua pengarah dia muna gajang guluson asa gajang mau muna dua asa marana berburu hamuna torok rabuni guluson asa torok perhamuna kan torok anak torok jadi semarana berburu jadi asa tubuh mah hari-hari diulang pelang di huta asa tubuh anak mari hamu kamar sangat dong jadi mah guru tunggu semarana di pasar tanjung guluson lah semaruh hamuna pasang makan musik
Jadi bere di zona dong matar hela di bering beget. Jadi teman alai pangalhona be pamakena ikut teman. Kolok Jadi sempat dong dia tu unang ko percucian na mulai percucian tu alai unang ke percuci pakai mau buat mangon imat pada datun di hamuna nama barang ni bukan lemona terlalu batu udah asa dapat tamu mulai hasang apon agak beon terpuji mahamu di tong-tongani keluarga ni semane huruf ya si hami mahamu sebagai berenami jala hela nami di tong-tongani di segala jadi songani manuang dari pasahat tuhamu bere hela ulus matar hela malate mah bae nama matar hela sampai tulang sampai aku pasahat partikian ade nunga sikop ulus pasamot do ulus sela tersahali jongjong maisonan no sude mangulus masali dolu opa 5 ono pitu pitu de sare 2 tol nunga pasi pitu da ulus pasama ulus sela boru nami bere nami boru isorro hami pasaton ulus hafal hafal mani amu berita kami berita hora nama dok idolo dina perbulan di torwa pertanggalan asimaranya mata di mata dinasu di lautan jupang mana di luar tadi dan di jalan mau lihat atau memang permusim kami main memang tahu partuso oh loh keren Dok di botokku molo mari huton na porwasa budulna maramang boru mau alay molo mari huton di botokku gabi marlaya lo raja nami nah jadi asa takas di botolai irohani lae puasa gabi tulak ku perbulan dulu abe sohia hudilan bulan dulu kulak ku juga tuh kudin narwam asa takas di botolai nabar julu mai okutu mording imahami Napa dua homai opu sabungan ya bapak udah napa tolu homai opu nonar pertiga lingga siap pudam mai opu sugijangon ima opungmu lahu jumatobu alai molohuroko kami hamidoi marudak kami tuhaha angginami nadi jumatobu ala di paranak opungi hujan jumatobu asa kasih motoho lai jedok kono ma songon ni dok si tua-tua omana yo na dakadupa amatula amat rere anak doi bebere alai saunari le homana yo na bere gabehela jadi dua manuai tohonam ho bere ho hela sahali oni botong sahali kedua halihon tumbani boru
Mana idok di situ tua molo digoti di tangan habirang mangapur tangan siam. Hobar hona idok di bapak udah nakit. Molo adong nahumurangi hamu dana dua. Molo amat dok, aku cuma tuh aku holau. So padok di udah apa hendak nakit. Aku cuma tuh molo amat dok. Tu dia dong, tujuh lu di Namporo. Aku julu di Namporo. Busompah untuk mata angis. Kalau dia aha, puasa dan tinggal di paroro tangkine, puasa dan tinggal di ajari. Odo. Jadi dokono ma lay, somon di dok ni natar surati, oti dokono. Idok di bahasa Inggris, we cannot live without love. Kita tidak dapat hidup bila tidak ada cinta. Rajun jodoh rayu kebahagiaan mu ibatok ko nate. Tolong dor hakku tu iho dari bandinmu. Saudari nak perlapatan ni. Daw nak perlapatan. Alai nak perlapatan. Aha. Buktihon. Tunjukkan semuanya dok ni. Ahai tunjukkan merahmu. Oh lo tunjukkan merahmu. Ade. Jehobe boto. So tu ngirip pohon wae ngosi matuam dah. Ngosi matuam. Mulaman dok. Naporung kakakmu inangmu imo buhado halak marinang iko patun sonero ning udah nakit toman asa gade boru ni raja iko boru sitiruan idok nakit di gereja nabi dadomu di depata dan jadi sirangon di jolma isi pedang jadi manira habu dua pedang boy manira anggo so sinirang ni hamatia ino si takasna jadi molo adong na humurang di rumah tangga mu hadua ingot mujizat ni Yesus na perjulu air jadi anggo lau maha tu Yesus angkut ni lau tu Yesus tuise lau maha tu julu na boro molo humurang di rumah tanggamu berarti adong humurang di hamu maradok pun na boro adong na humurang maradok pun na boro jadi dokter ma boto songon didok ni si tua-tua tubuh main hariara di kolak-kolang di rumah tubuh ma di hamu anak marsangap dohot boru partua asa takima walang galing jala garigi tubuh ma di hamu anak partahi dohot boru parpas jalan awal pangulaya asa sahat ni sulu satu bortea toho mai di rodang ni bulan molodum di pasah tamiak ka hula-hula mo opungta bapatta hamiak ka iboto idam saha mamu nena dua subang gabian upara horasa totong mali dongan di Tuhan baik namang musikna